22 कोटी मोडून फार्मागुडयेर बांदपा आशिल्ल्या हॉटेल मॅनेजमेंट आनी केटरिंग टेक्नॉलॉजी संस्थेचो बुन्यादी फातर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान बुधवारा बसयलो। ही संस्था उबी करूंक केंद्र सरकार 10 कोटी दितले। संस्थेन गोयच्या भुरग्यांक 50% सुवाती राखीव आसच्यो म्हूण गोय सरकार मागतले। फर्मागुडी वाठारांत गोय राज्य हॉटेल मॅनेजमेंट आनी केटरिंग टेक्नॉलॉजीचो बुन्यादी फातर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान बुधवारा बसयलो। ह्या बजेटात आमच्या फायनान्स मिनिस्टरान कन्वेन्शन सेंटर डिक्लेअर केल्लें आसा, ताचें काम आमी लगेच आतां हातून सुरू करता। जेन्ना हांगा 1000 लोकांक बसपाची वेवस्था, 2000 लोकांची बसपाची वेवस्था केली, रावपाची वेवस्था केली, जाल्यार टोटल वेडिंग टुरिजम, वेडिंग स्पॉट जावंक शकता आनी टोटल जगावयले लोक गोंयांत येवंक सोदतात तांची जर आमी कन्वेन्शनान वेवस्था केली जाल्यार टुरिजमाचो जगत कल्चर। फार्मागुडी जावपी ह्या संस्थेन गोंयकार विद्यार्थ्यां खातीर 50% सुवाती आसच्यो अशी मागणी गोंयान केल्या। हॉटेल इंडस्ट्री आसा, आयज खूबशे पयशे मोडून तांकां शिक्षण घेवचें पडटा, त्या खातीर सरकारचें हें आस्थापन आसचें। सरकारचे पयशे, सेंट्रल सरकारचे पयशे आनी गोंयच्या सरकारच्या पयशान ही वास्तू उबारली वतली आनी तातूंतल्यान जे भुरगे शिकतले ते भुरगे 50% आमचे गोंयचे भुरगे शिकचे म्हणून हो प्रयत्न आसा, जेणे करून गोंया काम करपी हॉटेल इंडस्ट्रीन, हॉस्पिटॅलिटीन काम करपी आनी भायरूय जे वचोंक सोदतात तांकांय बरो लाभ मेळचो म्हणून हो प्रयत्न आसा। This college by us, the tourism sector who is promoting tourism in Goa, is a wonderful achievement by ourselves. Even though it is delayed, but it has got a start. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। फोंड्याचो सोप्याचो विशय मुख्यमंत्र्यांनीच सोडोवचो, पालिकेन सोपो देंवन पळयलो। बाजारकारांक तोय मान्य ना म्हूण नगराध्यक्ष राधिका नायक उलयता। बाजारकारांक ऑक्टोबर म्हणल्यार नव्या मार्केटान हालयतले। ट्रेड लायसन्स काडपाक वेपाऱ्यांक त्रास जावचे न्ही म्हूण 15 सप्टेंबरा सावन एका सप्तका खातीर ट्रेड लायसन्स दरबार दवरतले, तेन्ना तात्पुरते ट्रेड लायसन्स दितले। पालिकेचे बसकेन ह्यो गजाली थारल्यो। They are still not ready to pay the rolled back rate. So if this much also municipal council is not allowed to increase the rates, and that too when the honorable CM has suggested it, I don't know what they are looking for. We don't know. We are waiting for further advice from the honorable chief minister and we will go according to the advice. We had a meeting with Jisuda. Jisuda came and inspected the market building today. Jisuda says that they will be able to complete whatever needs to be done. तांकां 2 महिने लागतले अदमासान. The week beginning 15 September, there will be what we will call as a trade license darbar. In that darbar, we will issue provisional trade licenses. फोंडे पालिका मंडळाच्या बसकेन सोपो धरून ट्रेड लायसन्सा मेरेन कितलेशेच विशय चर्चेक आयले। फोंडे पालिकेची कचेरी तात्पुरती आदल्या आयडी हॉस्पिटलाच्या बिल्डिंगेत व्हरपाचें पालिकेन थारायला। सद्याची बिल्डिंग साप्प पोन्नी जाल्ल्यान कामाक आयल्या। We are planning to shift the municipal council to the health center, which was the earlier ID hospital. In principle, we have got the approval from the Honorable Minister for Health. By Dasara, we are thinking of shifting into the new premises, or at least by Diwali time, so that next year we will be able to take up the construction of the new Fonda Municipal Council office. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। पयले इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीन गोयच्या पंगडाचे मंगळारा राती लॉन्चिंग जाले। फ्रँचायझी श्रीनिवास देपो, दत्तराज साळगांवकर आनी व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजान एकठांय येवन ही टीम घाल्या। टीमीचें नांव FC गोवा आसतलें। IPL क्रिकेटी प्रमाण फुटबॉलाचें वेवसायीकरण जाता ही बऱ्याची गजाल अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। FC गोवा उबारपाक $40 लाख खर्च जाला म्हूण दत्तराज साळगांवकर सांगता। What I really appreciate is an attempt without any possibility of return in near future for a game which we all love. I wish that this FC Goa not only wins, but the full concept of commercialization of football is an
important in today's world because passion is one thing. We do have passion, but unless there is a good money in it, probably the talent will not be attracted. 7 players who have, the foreign players who come in, they range from $35,000 to about, the highest we have paid is $80,000 for the French player. The marquee coach comes in between 200 to 750. The marquee player is again $750,000. So, and then the franchise fee is 12 crores. So, overall we target, we have budgeted around $4 million would be the loss initially and could go up to 6 million. So it all depends how many sponsors we get, what is the value we create and how do we roll it out. But our commitment is there, and we feel that over the years it is going to definitely generate that level of interest, eyeballs, and and then we would hopefully break even. I think we are much more hopeful with whatever initial responses that we are getting, and thanks to this partnership of 3 business houses, I think there's a lot of value addition there. As Salgaonkar or Dempo, we just fight it alone. But here I think, the exposure that we are getting, not only in the national market, but in the international market, makes us hopeful that probably we may not break even in the first 3 years, but probably after that we could look at some good numbers. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.